오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 여호와라님은 위대하시며 모든 시 가운데 크시도다. 오라 우리가 주께 찬양하며 드리면서 찬양해 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. Turbohélices hay que pueden traerla a esta zona, pero no dice dónde podría aterrizar. Puede que ni siquiera salga en esta pantalla porque no lo sabrán hasta que se acerquen al área. ¿Cómo sabré dónde ir a buscarla? Puede que no sepa. Estoy seguro.
평안하구나. 주야의 자곡에는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 주고 Muy buenas noches, hermanos. Dios nos permite el llegar acá, ¿no? Para poder escuchar la palabra mediante el siervo. Una palabra tan hermosa, ¿no? La cual alimenta nuestro espíritu para poder avanzar, para poder crecer espiritualmente más que todo. Tengamos el corazón abierto, ¿no? Los oídos atentos también. De esa manera escuchar con atención. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu. El himno número 97. Himno 97. Por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él valentía, con la cordura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victorioso líderes. No podré ser fuertes, venceremos en nuestro. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanza vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor sea es nuestra salvación, victoria tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, vencemos con Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de la lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todo lo que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Sí, hay que practicar. Rey omnipotente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanza vamos marchando, los soldados a la cruz. El Señor nos sanó, el Señor nuestro Santo Rey. Es Él
Él es nuestra salvación. Victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. La segunda estrofa dice así, ¿no? Realmente en Él hallamos la victoria. Avanzamos, ¿no? Con esa seguridad la cual Él nos da. Podemos seguir adelante, podemos avanzar, confiados en que Él está delante de nosotros, en que Él vence las batallas. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Solo en Jesucristo, ¿no? Tenemos esa salvación. Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz, derramando hasta la última gota, lavándonos y haciéndonos más limpios que la nieve, ¿no? Solo por Jesucristo necesitamos de Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 106. Himno 106, mi Dios y yo. Mi Dios y yo andaremos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará.
Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios nunca pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios nunca pasará. La tercera estrofa dice así, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Eso es lo que dice un versículo también, ¿no? Confiados en que Él hará la obra, ¿no? Podemos avanzar seguros en la palabra, confiados en Él. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo, para el creyente que es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir, las que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Las riquezas que Dios nos da son inmensas, ¿no? Es todo lo que todo ser quiere, ¿no? La felicidad, el amor, la paciencia, todo lo que es el amor en realidad. Por eso debemos compartir entre las personas que así lo necesitan. Hay muchos que en este tiempo están pasando por situaciones y dificultades, ¿no? Por eso el compartir el Evangelio nos da esa esperanza de seguir adelante, de avanzar. Y compartamos este Evangelio tan hermoso. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay.
me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. Cristo está con nosotros, ¿no? Su nombre es, ¿no?, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, el que nos ha salvado, ¿no?, de nuestros pecados. Realmente Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha hecho justos, santos y perfectos. Así también, ¿no?, saludamos a los que nos siguen por las diferentes redes, ¿no?, en YouTube, en Facebook, también por otros lugares, ¿no? Pueden, Radio Jerusalén también, ¿no? Y también invitarlos a que puedan venir y escuchar la palabra, porque es mucho mejor, ¿no?, estar reunidos los hermanos para poder así alabar, y más que todo el escuchar la palabra, estar juntos, unidos en comunión. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. Buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Esta noche, por la gracia de Dios, vamos a tener servicio de oración. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Muy felices, muy contentos, súper gozosas, amén. Vamos a invitar también a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio, a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Les invitamos a que pasen y que vengan aquí a la iglesia, ¿sí?, a escuchar juntos la palabra y tener la comunión. Amén, hermanos. Amén. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, todos juntos, Señor, con un solo corazón, orar, Señor, por las diferentes necesidades que hay, Señor, dentro de la iglesia, Señor,
también las diferentes necesidades que cada uno de los hermanos tiene, Señor. Padre, estamos 100% seguros que usted con su palabra, que usted a través de sus siervos va a dar la esperanza, Señor, a nuestras vidas, Padre. Padre, esta noche de verdad usted con un propósito, con un objetivo, nos trae aquí a la iglesia, Señor. Padre, queremos esta noche encontrarnos, Señor, con su palabra. Que su palabra dirija, Señor, que su palabra guíe, Señor. Padre, por la gracia de Dios, los hermanos, Señor, han retornado de Sucre, más antes de Perú, Señor, escuchando la palabra, Señor, a través de su siervo. Padre, de verdad, viendo las noticias, Señor, podemos ver cómo usted está trabajando, Señor, en las diferentes iglesias, Señor. Hemos visto que en Uruguay, Señor, ha comprado la iglesia. Hemos visto que en Brasil, Señor, se está reuniendo, Señor, con muchos, Señor, hermanos que quieren escuchar el Evangelio, Señor. Padre, de verdad, usted está trabajando fuertemente, Señor, con su siervo, Pastor Oxupar, Señor. Padre, este año que viene, 2025, por el bicentenario, Señor, queremos también preparar con un solo corazón, Señor, especialmente con su corazón, Señor, la visita de su siervo, Señor, tan precioso, el Pastor Oxupar. De verdad, Señor, nosotros somos muy tontos, muy ignorantes en muchos aspectos, Señor, pero queremos recibir su sabiduría, Señor. Como escuchábamos en la prédica, Señor, Salomón viendo, Señor, la situación de estas dos mujeres, Señor, que dieron a luz el mismo día, para que una de ellas pueda hallar la gracia, necesariamente tenía que botar todo, Señor. Padre, aparentemente es una pérdida, pero delante de ustedes es una gran ganancia, Señor. Padre, queremos desechar todo de nuestro ser, Señor, porque realmente nada de nosotros sirve, Señor. Padre, estamos muy agradecidos en esta noche y así, Señor, encomendamos, Señor, el culto y también a los hermanos, Señor, usted pueda apresurar sus pasos, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Antes de pasar al tiempo de las presentaciones. Adelante, diácono. Vamos a invitar al diácono Martín Quispe. El diácono también, ¿no? Por la gracia de Dios llegó. Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, yo agradecido esta noche, ¿no? Hay situaciones, pero la palabra de Dios nos lleva, no importa, pase lo que pase, hay que estar adelante, ¿no? Sí, yo le agradezco a Dios por la salvación tan grande, regaló Dios. Aquel día, así son, bueno, pues final de 2000 había recibido, ¿no? Salvación, noviembre. No me acuerdo exactamente la fecha, ¿no? Pero es mes de noviembre, en año 2000. Yo soy más dinosaurio en la iglesia, ¿no? Sí, yo soy más de cualquier otra persona, creo. Sí, entonces muchas veces comienzo a meditar y ¿qué estoy haciendo ahora? Nada. Nada. Solamente como dice el pastor, ayer hemos escuchado de los casados, ¿no? ¿Cómo ha predicado el pastor? Todos para uno mismo, todo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el pastor? Ahora todo va a ser para Dios. Para Dios voy a vivir, para Dios estoy comiendo, para Dios voy a dormir, para Dios estoy trabajando, para Dios estoy ganando. Eso es anoche la palabra que hemos recibido, ¿no? Todos para Dios. Mi vida está en Dios, ¿no? Con Dios voy a caminar, Él me está guiando. Todo es, hermano, anoche así había escuchado la palabra de Dios, ¿no? Si voy a comprar un auto, para Dios voy a comprar, ¿no? Eso ayer hemos hablado con el pastor, ¿no? Ese he podido comprender, ¿no? Entonces yo le agradezco a Dios, aunque durante esta semana que está lloviendo, 2 semanas, realmente ha sido afectado, ¿no? En Achocalla, ¿no? No tanto que digamos que pero una preocupación tan grande que yo estaba llevando, hermano, ¿no? Aquí no llueva. Justo, ¿quién conoce mi casa, hermanos?
Se conocen, gracias. Sí, y justo pasa una sequía, hermano, para los regantes, ¿no? Sequía pasa, pero un canal que agua que resbale nada más, ¿no? Pero había 2 ríos que han cerrado ya las comunidades ahí y han murallado, todo eso, lo han anulado. 2 ríos, ¿no? Pequeños ríos. Ahí estaba desembocando la lluvia cuando llovía. Pero como han cerrado, han despejado a mi lado, hermano. Es así que han resultado como río. Eso es lo que realmente me atacó la lluvia. Pues, cada año tengo que pelear con la gente en ahí, ¿no? Entonces este año ya he dicho, he puesto mi cabeza, no, este año voy a caminar, que retiren de ahí, ¿no? Que retiren, porque cada año estoy inundándome en mi casa, pues, flotando en el agua, ¿no? Entonces estaba preocupado totalmente, y mi esposa decía, a lo contrario, me decía, pues, estás preocupando, que que lo otra cosa. Entonces al final también anoche he escuchado la palabra y es verdad, Señor, solamente para mí todo estoy ocupándome. Si nos caemos, si esta noche la casa cae, morimos, amén, para usted voy a morir, así dije ayer, ¿no? Entonces acalmó ayer, hoy día ha calmado, no ha llovido. No, ahora al salir estaba totalmente negreando ahí arriba, ¿no? Vuelta, comienza en mi mente, va a llover, va a echar agua. Se venía nuevamente, hermano, en camino. Mi esposa decía, sí, ¿qué estás pensando? Ya. Solamente Dios puede proteger la casa, ¿no? Esa situación tenía durante esta semana, hermanos, ¿no? O sea, cada vez que agua aumentaba, rebalsaba, estaba pues, realmente... Hasta panadería ha sido afectada, donde descargaba el río también asedió el terreno. Un caos, hermano, no solamente a Chocalla, ¿no? El Irpavi, visto información, río abajo totalmente. No sé dónde más, hermano, ¿no? Está lloviendo fuerte, ¿no? Hermanos, esta vez les voy a pedir oración, hermanos, para que puede parar la lluvia, hermanos. Amén. Sí, para que pare la lluvia, para que no se caiga el Martín su casa y que se muera allá adentro, ¿no? Eso, sí. Amén, hermanos. Vamos a leer, hermano, la palabra de Dios, hermanos. Un verso, hermanos, Génesis capítulo 1. Amén. Es pequeñito, hermano. 1:3. Y dio. Amén. 3. Y Dios sea la luz. Y fue la luz. Hermanos, simplemente Dios digo, sea la luz. Si eso es la luz. Por su palabra, ¿no? Entonces, por su palabra, hermanos, no va a llover también, hermanos. Sé que Dios va a tener compasión por mí, hermanos. Va a pasar la lluvia, hermanos. Ya no está preocupado, hermanos, ¿no? Es preocupación que tenía, hermano, ¿no? Pero desde anoche, por la palabra, hermano, he tranquilizado, hermano, ya, amén. Para eso esta casa va a morir. Si se cae para usted, se caerá. Si esta noche nos cae con nosotros más, amén, para usted voy a morir. Así había pensado ayer en la noche, ¿no? Antes de dormir, Señor, se cae, amén, ¿qué podemos hacer? ¿No? Así. Pero el carne no quiere aceptar. Nuestro pensamiento no quiere aceptar eso. ¿No? Así es, hermano, mi pensamiento de mí. Solamente la palabra puede transformar uno, hermano. La palabra puede, hermano, como al Pablo, ¿no? ¿Quién era Pablo? Tanto le mataron, llevaron al preso a los hermanos. Le valía, hermano, ancianos, niños, le valía, hermano, ¿no? Pero al final, hermanos, Dios, cuando apareció, hermano, un resplandor, ese momento que dijo el Pablo, Señor, ¿quién eres tú? ¿No? Yo soy Jesús. ¿Cómo vivía el Pablo? Un palacio, plato de oro, su desayuno, taza de oro, todo era oro, un palacio. Se olvidó, hermano, al momento.
al final cómo vivía. Dios transformó totalmente, ¿no? Y también yo pienso muchas veces, hermano, que me transforme Dios, así como el Pablo, ¿no? Así pensamos, pero nuestro pensamiento no quiere aceptar, hermano. Muchas veces peleamos con este hermano. Yo peleo con mi pensamiento, hermano, ¿no? Muchas veces peleado, hermano. Realmente, hermano, solamente la palabra nos puede realmente, hermano, guiar correctamente a nosotros hacia la iglesia, hermano. Uno mismo no vamos a poder, hermanos. Amén. No vamos a poder. Yo mismo no voy a poder, hermano. En vano puedo prometer, hermano, voy a estar continuamente, voy a ir. Solamente la palabra nos puede cambiar, hermano, nuestro pensar, nuestro ser, hermanos. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias por el testimonio. Y de verdad, por la gracia de Dios, en su momento, no en su tiempo, todos hemos recibido la salvación. Amén. Entonces compartan, ¿sí? Cómo Dios les ha permitido escuchar este evangelio. Yo pienso que recordar eso es algo muy bonito, ¿cierto? Entonces vamos a también abrir nuestro corazón. Esta noche entre los hermanos, ¿alguien más quiere compartir? O vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Entonces, si no hay, vamos a invitar el coro Nueva Alegría. Hoy van a cantar 2 alabanzas. El himno número 94, El Cordero de Dios. Y el himno número 122, Toda mi alegría. Todos los hermanos pueden sacar sus himnarios. Y si en caso no trajeron, se va a proyectar la letra, ¿sí, hermanos? Y juntos podemos cantar, ¿sí? Preparar nuestro corazón para escuchar la palabra. Amén, hermanos. No se olviden, por favor, cantar juntamente con el coro, ¿sí? Si no trajeron sus himnarios, pues la letra se va a proyectar. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
Sí, muchas gracias. Ahora vamos a ver, hermanos, el video resumen del campamento de inglés. Mientras se va poniendo el video, voy a pedir a los hermanos que están por favor en la parte de atrás poder pasar aquí adelante, hay espacios disponibles. Adelante por favor con el video. I stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the night. Whoa, I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My This is gonna be the best day of my life. My I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, but all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa, I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, just don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My This is gonna be the best day of my life. My Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand. Bienvenidos a la Academia de Cocina. As I told you to the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Miles away, miles away, Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it. But it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Well, I'm just a boy with a broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. And you rush to me, and it sets us free.
Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Kuna anita chu kawarin kichini chu imanya karibs karga. Kus kasi no kasi kichis. Palabra to yaris pasamayati wahsi. Amén. Kuna chis kawaris unchis. Iskay kag libro. Iskay kag Corintios ta kawarisu. Hispa agay limpi. Chunka tawa chihleni manta pachanya wirisu. Iskay kag Corintios libro ta kawarisun. Hispa agay limpi chunka tawa yung manta pachanya wirisa. Cristo munaynayanqa tankawayku ñawpaqman zinaykupaq kayta allinta yachasqaykurayku wañurqa tukuyrayku hinallataq tukuy wañurqanku Señorqa tukuypaq wañurqa kunan kawsaqkuna amaña paykunapaqchu kawsanankupaq astawanqa kawsanankupaq haqay pichus wañurqa kawsarimurqataq paykuna chaypaq kunamanta ñawpaqmanqa manaña pitapis kay pacha runaspaq yuyasqankuman hinachu qhawayku ari Cristotapis kay pacha runaspaq yuyasqankuman hina qhawaq kayku kunanri manaña ahinatachu qhawayku ahinaqa Cristopi kay kaq runaqa mosoq runamñami ñawpaq kawsayta tukukapun mosoq kawsaytaq chayamun chay tukuy imaqa Diosmanta hamun pichus Cristonekta alliyachiwarqayku paywan allinyasqa kanaykupaq kamachiwarqaykutaq paywan allinyakuna kasqanta parlanaykupaq paymanta kaqtaq chay willay Dios tata qhipanta Cristonekta kay pacha runasta pay kikinwan alliyachirqa runaspa huchasninkuta qonqayman churaspa ñuqaykumanta kamachiwarqayku chay allinyakunamanta willanaykupaq ahinata chayqa Cristo sutinpi willakuna kachamusqaskayku Diospi ñuqaykunekta parlashanman hina chayrayku mañakuyku Cristo sutinpi Dioswan allinyakuychaq nispa Cristoqa mana ima huchatapis ruwarqachu Diosri ñuqanchaqrayku Cristota castigarqa kikin huchapis kanman hinata ñuqanchik Cristopi kaspaq Diospaq chiqan kaynin ruwasqa kananchikpaq ñuqaypata wawasni karqa ñuqa imanataq wawayta qhawarispa nispa qhawarini manchay k'achitu chantapis tifrasqata parlaspa hinan manchay k'achitu pero payqa uhinata parlan ñuqapis waway paqarikuqtin k'achitu manchay k'achitu nispa graciasta Diosman qoyku kunanri astawan hatun karayña payqa wiñarisan uhinañataq pay kasan kaypi wakin tataspata kura wawasninku kasarankuña sino alchisniyuqña kankupis y sapa tiempo wiñaynin uhina paykunaqtaqa warmis embarasakunku chayqa paykuna kusisqa kasanku qankuna qhawarinchis wisanpi 15 kilogramosta apaykachasanku sapa kuti apaykachaspa manchay llasa chayqa chaqapuni chayqa mana allinchu qhawakuspinan hinapis chay wachakuna p'unchay piqa peligroso wakinkunari qhaparinku ñuqapis iskay kaq wawaypaq nasikusaqtin unchay paqarikusaqtin ñuqa ladunpi kasarqani ñuqa qhawarqani sunqu wawayta mana qhawayatirqanichu Santa Cruzpi kasarqani chaypi partukarqa
Chaypi maya charqaykuchu ñuqaykuqa chay p'unchay warmi manchay nanay kasarqa usqhayta taxipi aparqayku hospitalman mana yacharqaykuchu. Warmi chayman yaykuspa usqhayta doctorespaqman aparqanku. Ñuqapis yaykuy munarqani pero policía hap'iwarqa. Imaraykumas haq'iwankichu nispa maqanakuy munarqani. Imaraykumas haq'iwankuchu yaykuqta nispa nirqani. Chanta uyarispa kaypi mana yaykuy atisqankuta tatastaqa prohibido kasqanta. Iskay kaq wawaypi yacharqaniña imaynatachus ruwanata astawan allin clínica privadapi kananta. Chaypi iskay kaq une waway chaypi paqarikun. Chaypi ñuqa warmipa ladunpi kasarqani, chaypi qhawani imayntachus waway paqarikun chayta. Qankuna qusas yachankichu manaykichu imaynatachus wawasnikichis paqarikun chayta? Makiykichis huqarichis pitaq warmiykichis ladunpi kasarqankichis wawaykichis nasikusaqtin? Waqnin maypi kasarqa? Llank'ananpichu? Asqa qullqi ganay munan chiqapunchari. Ñuqa warmipa ladunpi kasarqani, ñuqa qhawani mana facilchu nasikunanqa. Chayqa sasa, charayku wakin panaykunaninchis ninku hisqa q'unkillata wiksaypi apaykachani 15 kilogramos imaynata nisqman pelota nisqmanchu 15 kilogramosta imanchay llasa mana allin purinkuchu nitaq allin mikhuyatinkutarchu wisankuta ñit'in wawaqa charayku mana mikhuyta allin atinkuchu. Hisqa q'unkillata waqaychaspa wiksanpi chantapis nasikunqa chayqa manchayta nanan mamanman. Tukuy chay pasarpayanchaypis manaña uqtawan payqa manaña wawata munanchu. Hisqa q'unkillata suyaspa chaymantapis nasichikusaqtin manchay nanan. Pero wawitan qhawarispa makinpi kasaqtin sunqun cambiarpayan. Imaynata cambian? Qunqan, imata qunqapun? Chay hisqa q'unkillata wiksanpi apaykachisqanta imaytachus ñak'arisqanta qunqan, imaytachus purisqanta chayta qunqakapun wawanta qhawarispa. Astawan wawasniy kanan nispa ninku. Astawan munanku paykunaqa wawitasta. Chay wawa kusita quwanchay astawan hatun chay nanaymantaqa. Chay mana allin wiksa apaykachisqamanta astawan sumaq kasa wawa qhawarispaqa. Mana ñuqa allin yachanichu, mana ñuqa warmichu kani, pero hinapis ñuqa uyarini. Chiqapunchari, hinachu kasan? Panaykunas casadas, a ver, nichu hina? Mamaspaqri allinchu kasan? Astawanchu wawasnikichis kanan tiyan? Mana imatapis parlankichischu. Wawata qhawarispa qunqanku tukuy imata nin. Pastor p'unchay niwarqayku. Ministro kasaspa Misión Buenas Nuevas manta, pastores kasaspa, evangelistas kasaspa, ministro Misión Buenas Nuevas manta kasaspa, kayna retirakunku chay carguta saqaspa kay pachama lluqsipunku. Ma entiende yatinichu nin pastorqa. Kikillantataq wawqimasis, ministros, pastores, evangelistas, feynekta predicaspa kay evangeliota sapa p'unchay, chanta qhawanku runa salvacionta hap'isqankuta, iglesiamanta choqachunkupas iglesiamanta mahayk'aq lluqsisaqchu ninku. Paykuna predicarinku chanta salvacionta hap'inku, kawsaynin paykunaqta cambian, pero kay evangeliota predicaspa, entiendespa salvacionta hap'inku. Chayta qhawarispa, iglesiamanta choqanku kampis, mana paykunaqa lluqsinqankuchu iglesiamanta. Imaraykutaq pastor kaspa, evangelista kaspa, ministro Misión Buenas Nuevas manta kasaspa, salvación hap'itawan, imaraykutaq paykuna lluqsinku misión manta, imarayku lluqsinku kay Dios ñanninmanta.
payqa opas hina kanku. Paykuna evangeliota predicaspa feynaqta qhawarinqanku paykunaqa kay evangeliota willarispa qhawarinqanku Diospa qatininta. Kay runata predicaspa mas salvación chay ratupi hap'inchu, pero iskay runa pisqa runas chunka runasta predicaspa hayk'ata chaykunamanta hap'iqanqanku salvacionta? Hayk'as hap'inqanku? Mana yachankichichu ni sino hayk'apis qankuna predicankichichu hayk'as hap'inqanku? Chunka runasta predicankichis runa hap'inqa salvacionta chayqa milagro, imata kashan kay wawqimasis milagro. Mana hayk'apis chinkarichinchu. Hospitalpipis qankuna qhawarichis doctores onqosqa chayman chayamunku onqoyniyuq chaypi cirugíata ruwaspa kawsarichinku imanas onqo médicota kasan paykuna kusisqas kanku. Ñuqanchis kikillantaqta almata infierno ukhuman rinqa chaypi chunka runas iskay chunka runas pachaq runas uksitulla chayman salvación hap'in imayna kankichis? Astawan allin chay onqosqa thaniyachisqamanta médicospis kusisqas kanku paykunas ñuqanchis ministros kaspa misión Buenas Nuevas manta kay ñanqa bendición kashan wawqimasis ma entiendeyatinkuchu ma entiendeyatinkuchu wawqimasis qankuna apaykachaspa kay evangeliota predicaspa runa entienden kay salvacionta qankuna hinata qhawarinkichichu manachu qankuna predicankichis nisi qankuna predicankichischu pitaq predican makikichis uqharichis ashkhas chiqapuni chari uyarinkuchu allinta manachu wakinkuna uyarinku wakinkutaqa mana uyarinkuchu pero qankuna ama chayrayku mana allin kaychichu ñuqanchis mana interés ninchis karqachu pero Diospa sonqonaqta wakinkuna ñuqanchista insistiwarqanchis predicawanchis invitawarqanchis chayrayku ñuqanchis kunan kaynaqpi kasanchis amén. Predicasun kanpis mana salvación hap'inqankuchu ma entiendenkuchu ama qankunaqa mana allinchu kaychis. Tal vez kunan kuti paykuna ma entiendenkuchu pero wataqmanta predicaspa paykuna entiendeqanku. Pachas runasta waranqas runasta predicaspa uksitullapi salvacionta hap'ichun chayqa qankuna exitosos kankichis amén. Qankuna mana fracasankichichu mana kay llank'ay kanchu imaraykutaq retirakunku ministros misión Buenas Nuevas manta up'unchay nirqa pastor kayta opas kankichis nispa sonsos qankuna yachankichichu Santa Cruzpi sonso palabra tiyan kaypi mana kanchu kaypipis nillankichistaqchu sonsos nispa imaraykutaq karunchakunku paykuna sonsos kanku predicaspa kay evangeliota paykuna salvacionta hap'inqanku imantatachus mamamanta parlanchis q'unkillata paykuna apaykachanku wikisanta mayma ruwayatinkuchu ma purikachiyatinkuchu allinta chay wawata wikisanpi apaykachaspa nitaq allin mikhukuyatinkuchu mana digeriyatinkuchu wikisanpi ñit'in wawaqa charayku wawa paqarikusaqtiña chaypis peligroso manchay nanan pero wawanta qhawarispa wawitan qhawarispa imaynataq pay sientekun chay wawita ñuñurispa chiqchirin desmayapuyta munan wawanta qhawarispa manchay kusisqa payqa pero wakin kuti wawa yasirin hinata asikun qankuna wawitas qhawankichichu asisqanta chayta qhawarispa tukuy estrés chinkaripun wawashninchisqa qunqachiwanchis chantapis manchay kusita quwanchis kikillantataq wawqimasis kay ñanpis ministros kasaspa misión Buenas Nueva manta kay evangeliota predicaspa salvacionta hap'inku manchay kusi chayamun Dios llank'arin ñuqaniqta pitaq ñuqa kani maymapis kanichu ñuqa aychaman k'askasqa kani chantapis mana kallpayuq pero simiyki charisqayraykulla salvacionta hap'inku Dios ñuqata paykachawan chanta kallpachawan chay obrata qhawarispa chay Diosqa llank'aynita qhawarispa imaynamantataq akakushunman misionmanta sipuyta atiwaqchishu charayku opas nisunkichis sonsos nisunkichis charayku ripunkichis
Imaraykusipunku nanan imayna chay warmi hisq'un killata imayna kasaq hinata llasa mapay kachayatinichu nispa chaymanta wachakunan tiempo chayamun wañumanchis kanpis mana uqtan wawata munaniñachu nispa hina t'ukurinku wakinkunaqa pero wawanta qhawarispa nasikusqanmanta wawanta uqllaykuspa ñuñuchispa chanta uyitan qhawarispa sumaq wawapas ch'unqarisan imayna sintikun mamaqa nanawan kanpis kusisqa mamaqa kasan astawan kallpa wawa lechetapis ch'unqarin charayku mamaqa kusisqa kasan qunqapun tukuy ima pasasqanta incomodidadesta chayta entiendeyatinkichu wawqimasis qankunanichu mamas kankichis charayku ma entiendenkichis ashkha solteros solteras kaypi kasanku ma entiendeyatinkuchu mamas kaspa entiendenkichis charayku wawqimasis kay creencia kawsayqa kikillantaq salvos kankichis wawqimas iglesiamanta kankichis kanpis hinapis chayamun llakiykunas phutiykunas iglesia ukhupipis chay chikinta llank'ana tiyan actividades chayqa punchari wawqimasis imaynata chayta atipayatsuman mosoq kawsaypis kamay hina imaynatataq kawsayatinkichis chay sunquwan chay creencia kawsayqa hina kasan imataq qhawankichis sapa p'unchay mosoq killatapis mosoq wawata apaykachis sawaqchina waqsaykichikpi imataq qhawankichis sapa p'unchay wawqimasis mosoq wawata kunan Dios llank'arin kawsayta quwan chay frutata chay Diospaq obranta chay waq p'unchay imataq qhawankichis Diospaq obranta mosoq wawata chayta qhawarispa qunqankichis imataq qunqankichis mancha llank'arinchis kanpis kaypis seminaristas uyasninku yanapacha paykuna mancha llank'arinku oficinapi kaqkunapis mana chiqchirinkuchu chay paykuna q'usuyuq uyanpi kasanku phiñasqas maqanakunkuchus kanpis sapa p'unchay imanatataq paykuna kallpachakunku mosoq kawsayta qhawarispa paykuna tiyayatinku chaypis secreto kasan wawqimas qankuna qhawankichischu pastor Oxupata payqa tukuynaqman viajaspa qhaway ñawinchikpaqa sayk'usqaña kaspa hinan pero imaynata pay testifican sapa p'unchay payqa kusisqa kasan Diosman gracias taqon hinapi ashkha pastoresta qhawaspa pastor maymanta kay hina energía lluqsin maymanta qan hina kallpachakunkirispa ma entiendeyatinkuchu qankunapis kikillantaqchu chaypi secreto kasan salvación hapisqankumanta uq wata iskay wata phisqa wata chaypi yachaqakun ima yachaqakun kaypi Antiguña nispa puñuqkunaqa antiguos kanku ñawpaqkuna palabrata uyarispa puñu t'asanku dinosaurios nillankutaq mosoqkunari aleluya amén ñawishni paykunata ch'iltarin ima lluqsin ñawishninmanta rayos lluqsin lliphirin ñawishnin chantapis qillqarinku ukhina kasanku iglesiapi parlaqtinku pichasun wawqimas ari amén nispa hamunku correcachanku pero ñawpaqkunari ari nispa lluqsipunku hawaman kioscopi heladuta paykuna llaqwarisanku ari allipi chaychis nispa chay yachaqakun sumaqta iglesiapiqa mana kaypi cuartelchu kanpis pero qhawayatinchis chayta ch'awkiyasallaykichis wawqimas chaymanta chayaspa imaynata tiyayatinkuman mosoq kawsaypis kaman hina kunanqa chayqa sutikun creencia kawsay yachaqay imata yachaqananki tiyan kay creencia kawsayta kunan ch'isipis sayk'usqachu kasankichis ma yachaniña kay palabrata ashkha watastaña kayta uyarinis ma kallpakanchu pero palabrata uyarispa mana kallpakanchu mana qankuna yachaqankichischu kay creencia kawsayta imata kay pastor Andrés parlasan 15 chunka watataña misiopi kani imaynamanta kay creencia kawsayta ma yachaqaymanchu nispa ninkun
Pero kayqa chiqapuni kasan wawqimas ñuqanisqaysi. Mana yachaqankichis allita kay creencia kawsayta. Costumbre raykulla hamunkichis chaymunkichis kayta uyariq. Kay kawsayqa sayk'unapa kasan wawqimasis. Ñuqapis kaypi iglesiapi tiyan askha áreas. Wakinkuna wawqimasis encargados paykuna activos kanku. Imata paykuna ranku qayllaykamun pastor hina ruwasuman, haqay ruwasuman, hinamanta ruwasuman. Imaynata qhawarinku pastor imata ruwasaq nispa paykuna activas kanku. Watunku paykuna avanzaymunanku, pero wakinkunari cabra hina. Cabrata riqsinkichu qankuna? Kunkanpan waskata churaykunku hamuy nispa. Haqayta ruway wawqimasi. Wawqi haqayta ruway. Ari pastor nispalla ninku. Mana waska qhawakunchu kanpis kunkanpi, pero paykuna kunkanpi waska kasan. Hami, kayta haqayta ruway nispa matikunchu. Hina kawsay allinchu kasan, kusisqachu paykuna kasankuman? Mana paykunaqa kusisqachu kanqanku. Charayku paykuna yachaqananku tiyan. Imata yachaqananku tiyan? Creencia kawsayta. Qankuna yachankichis chayqa ñawishniykimanta imata lluqsinqa? Ñawishniykichismi liphirinqa kawsasqa kasqankichis. Mana yachaqankichis kay creencia kawsayta chayqa ñawishniykichisqa wañusqa pacha tukuy cultupi puñusankichis. Chaytataq mayachankuchu imatachus runankichista p'unchay pastor seminaristasta qhawaspa payqa uman wasallamanta qhawan chay seminaristaqa negligente, chay seminaristaqa mayachaqanchu kay creencia kawsayta. Uman wasamanta qhawarishllapa purinta qhawarishllapa chay seminaristaqa pensamientos funt'a kasan nispa. Chay seminaristaqa mayachaqanchu kay creencia kawsayta. Imaynamanta pay chayta yachan? Imaynamanta yachanri? Colegiopipis kikillantataq primariapi kaq gradupi paykuna uyarinku, yachaqanku, sumaqta entiendenku, chaymanta k'acha kaspapinan multiplicaciones yachaqanku, chaymanta imatati payqa sumaqta chayta iskay kaq gradupi aprobanku, chaymantapis hina wicharinku paykunaqa. Pero wakin alumnos mana allin uyarinkuchu chayqa, mana hap'iqankuchu allita charayku paykunaqa mana atinkuchu, maya entiendenkuchu profesor nisqanta. Chantapis examen ruwaspa, qillqarispa ima punto chaypi lluqsin? Ch'usaq punto lluqsin. Huch'uy puntito lluqsin. Charayku paykuna llakiypi kanku, p'inqaywan kanku. Suma yachaqanku chayqa anchay k'acha qhawarinku. Kaq grado, iskay kaq grado, kinsa kaq grado, tawa kaq grado, phisqa kaq grado, hina wicharinku nivelmanta nivel paykunaqa. Charayku paykuna manchay kusisqas kanku. Sapa wata qhipakunku chayri imayna kanku paykuna? Mana esperanzay kanchu. Astawan alli mercadopi llank'aq risaq nispa paykunaqa. Hinamanta saqinku estudiunkuta. Iglesiapipis kikillantaq wawqimas charayku kunan ch'isti munaymi parlayta kayta. Imaraykutaq ñuqa hinata parlasani kay chikata? Yachaqanaspa imata yachaqanaspa? Creencia kawsayta yachaqasun chayqa ñawishniykichismanta ima lluqsinqa? Manchay lliphirinqa ñawishniykichisich chantapis allinpi kasunchis. Génesis libruta qhawarisunchis. Génesis libruta qhawarisunchis. Hisq'un t'aqayninpi chunka pusaqniyuq chiqllayninta. Nuepaq churisnin arkamanta lluqsiqkunaqa karqanku Sem, Cam, Cafet ima. Camqa kananpaq tatan karqa. Bibliapi niwanchis nuepaq wawasnin 15 karqanku. Sem, Cam, Cafet. 15 karqa wawasninqa. Maymanta lluqsanku paykuna kunan? Arkaman lluqsisanku.
Imanita munakay? Apaykuna wañunanku karqa diluviopi wasdunasina. Pero arkaukhupi paykunaqa hap'inku kawsayta. Salvacionta paykuna hap'irqanku. Bibliapi ñuqanchis arkamanta lluqsispa paykuna salvacionta tariparqanku. Amen. Wawqimasis kikillantataq ñuqanchispis salvacionta hap'inchis sem kikin, kam kikin, café kikin. Paykuna arkamanta lluqsispa imanita munan salvación hap'iytawan imanata paykuna tiyananku tiyan kay creencia kawsayta. Chayta nisawanchis paykuna salvos kanku, pero arkamanta lluqsispa, wañuymanta lluqsispa, ñuqanchis wañunanchis karqa sara ruwasqanchirayku, huchasninchirayku, pero chaymanta lluqsispa chaypi qallarin, chaypi tarpuspa, labraspa, Noé tatan chaypi paykuna cosecharispa, Noé manchay kusisqa kasarqa cosechasqanrayku, chanta imata ruwarqa? Payqa ujiaykurqa, payqa q'ala puñurpayarqa, mana p'achawan p'inqay. Pitaq chayman yaykurqa? Wawan yaykurqa. Kam sullk'a wawan yaykurqa. Imanatapa yaykurqa? Kunan qhawarisun chayta? Iskay chunka iskayniyoq chiqllayninpi qhawarisun. Iskay chunka ugniyuqmanta pacha ñawirisaq. Kuti uvamanta vinota yaykurqa, machaykurqata hinamanta payqa machiyasqa q'alalla tolton ukhupi wisch'urpayakurqa. Iskay chunka iskayniyoqta ñawirisun iskay kinsa. Chanta kananpaq tatan kamqa tatan Noeta q'alallata rikuytawan zispa wawqisninman willamurqa. Kaypi ñawpaqta kam yaykusqa tatanpaq toltonman. Bibliapiqa palabrata nin qhawasqa nin. Imanata tatanta qhawarqa? Tatanta qhawaspa tatayqa ch'isi ujiansinu. Kunanqa imayna kasan? Q'ala kasan, mana p'achawan. Chayqa llullachu kasan? Chayqa bonichu kasan. Qhawasqanchikqachu? Chayqa chayqa kasan. Paypa qhawasqanta piman willarqa iskayninchu wawqisninman. Q'ayantinri tatan llich'arispa, Noé tatan llich'arispa wajarqa kam hamuy nispa. Chanta parlarqa. Imata parlarqa kunan qhawarillasuntaq chayta. Iskay chunka tawayuqta qhawarillasuntaq. Noé llich'arispa machasqanmanta ch'aki sunqunman kutiriytawan yacharqa sullk'akaq churin imatachus ruwasqanta. Iskay chunka pisqayniyuqpi wawqimas qankunapis ñawirichis tarinkichischu? Iskay kinsa. Chayrayku pay nirqa. Kananqa maldesisqa kachun. Wawqisninpaq kamachisninpaq kamachin kachun nispa. Kaypi qhawarisunchis kam imata ruwarqa? Imata kawsayninpi kam ruwarqa? Imaraykutaq payta maldesirqa? Imaraykutaq kawsayninman maldición chayan? Imaraykutaq llaki phuti fracaso chayan kawsayninpi imata mana allintachu pay ruwarqa kam? Wawqimas imata pay ruwarqa? Wawqimasis kawsayninchispipis ñuqanchis salvos kanchis, salvación hap'iytawan ñuqanchis suyanchis tukuyma k'acha kananta salvo kasqanchirayku. Diospaq wawankani, imapis mallin riwasunchu nispa t'ukurinkichis. Imapis hamunqa Dios qhawariwanqa nispa chiqapuni, pero salvación hap'iytawan ñuqanchis yachaqananchis tiyan sumaqmanta kay creencia kawsayta. Mana yachaqasqanchirayku kam hina kamqa fracasan, sufrin, charayku payqa apaykachasqan supaypata kanqa. Kay chiklayninpi ñawirispa kamqa mana allintachu ruwarqa pay llullakurqachu? Suwakurqachu? Pay adulterarqachu? Adulteraman karqa chay tatanqa maldiciman karqa imarayku adulteranki nispa. Pero kaypi mana ni ima chaykunata ruwarqachu. Bibliapi imatataq kam ruwarqani? Payqa qhawasqallanraykulla. Chayqa chiqapuni kasan mallullachu. Chayta payqa willasqanrayku. Salvación hap'iytawan
Chaqatapuni ñuqachus wawqimasis ñuqanchis qhawanchis chantapis razoninchis tiyan ñuqapi tiyan razoni ñuqa qhawani kayqa sut'i kasan chiqapuni nispa chayta hap'imunanchis iglesiapi ashkha wawqimasis kawsaspa munayninkuman hina wawqimasis kay iglesiapi chantapis Espíritu Santo apaykachayninta aqaspa chayqa maldición chayqa punchari wawqimas nichu entiendankichis kawsasankichischus hinamanta qankuna kaypi sumaqmantapuni lluqsin wawqimas paykuna arkamanta lluqsirqanku chantapis chaypi qallarirqa kawsayninchispipis kikillanta salvación hap'isqanchismanta pacha chaypi qallarin kay creencia kawsay ñawpaqta mas riqsirqanchischu kay evangeliota ñuqanchis kurirqanchis huchasapas kasqanchista saqra kasqanchis imarayku llakuni imarayku suquni ñuqa maldesisqa kanay tiyan hina t'ukurinchis pero huk p'unchay kay evangeliota uyarispa Jesus salvacionta quwasqanchis kuna entiendeni salvo kasqayta pachi Dios mana huchay kanñachu gracias nispa salvación hap'itawan qallarin kay creencia kawsay chaqapuni chari kay creencia kawsay qallarisqamanta pacha sumaqmantapuni kasan guía hap'i Espíritu Santoqta kay Génesis hisq'un t'aqayninpi nisawanchis ñuqanchis hap'iqananchista creencia kawsaypi imata ñuqanchis yachaqananchis tiyan kaypi pata razonin karqa pay qhawarqa tatanta chayqa chiqapuni kasan chanta pay chayta willamuq rin wawqisninman imaraykutaq pay maldesisqa karqari Dios imarayku payta maldesirqa ñuqanchis lluyatapunichu parlananchis tiyan chaytachu nisawanchis kaypi mana chaytachu nisawanchis punan qhawarillasunpuni sem café paypaq kawsaynin qhawarisun paykuna chay uyarispa chay sullk'ankamanta paykuna payqa nirqa tatanchis cervezata sinas uhiaykun payqa puñusan mana allintachu puñusan q'alapacha puñusan nispa nirqa chayqa chira tatanchis kasan nispa chayrayku sem café chayta uyarispa kama hinatacha parlarqay chayta paykuna uyarirqanku chayta uyarispa paykuna tiendaman yaykurqanku imanatata tampaqman paykuna yaykurqanku kaypi qhawarillasuntaq iskay chunka kinsayuqninpi senwan caféwantaqri wasallamanta thaskispa tatankuman qayllaykurqanku p'achatawantaq tatankuq p'inqayninta qhataykurqanku tatankuq q'ala kayninta ama rikhunanpaq qhipallamanta lluqsipurqanku waqniqta qhawaspa imanata yaykurqa sem caféwan paykuna qhipaman yaykurqanku wasamanta p'achata apaspa paykuna imanata chay tataypaq p'inqayninta tapaykurqanku lluqsirqanku kikillantata qhipamanta mana tatanta qhawarispa sem y café imata qhawarqanku paykuna nichu imatapis qhawarqanku paykuna chiqapunichu kasan chay nichu imata paykuna qhawarqanku hinata paykuna wasaman lluqsirqanku chantapis tatan parlarqay sem café iskay chunka suqtayuqninpi qhawarillasuntaq wawqimas ñawiriyatinkichis Noeqa nillarqataq sempaq señornin tata Dios bendecishqa kachun kanantaq kachun sempaq kamachin tatan bendecirqa sem bendecishqa kachun nispa chantapis kamta haywasqayki kamachiyki kananpaq nispa sem imata ruwarqa wawqimasis paypis mana imatachu ruwarqa pero kay palabrinaqta paykunaqa ma qhawarqankuchu tatanta paykuna ninakurqanku mana ñawinita hap'inaypaq astawan kasyan alli Diospaq ñawin nispa razonimanta astawan alli ñuqa Diospaq razonninta hap'inay nispa ati yachayniyman hina
Astawan allin kasan Diospa apaykachani Diospa palabra astawan allin. Tienes razón y chaqachu, pero razonita chocaspa, matap imunarqanku sem café dwa. Paykunaqa Diospa ñawinta hap'imunarqanku astawan. Dios matani. Año qachay q'alanta qhawasachayqa allinchu mana allinchu karqa wawqi masis. Iglesiapi maqanaku allinchu mana allinchu? Iglesiapi maqanakunku alqu michi maqanakun allinchu mana allinchu chayqa? Allin kaq makikichis uqharichis. Mana qankuna laduykichispi kasan chayta qhawaychis. Mana examenchu kayqa. Iglesiapi maqanakunku mana allinchu chay makikichis uqharichis. Tuma makikichis pata uqharinaykichis tiyan. Iglesiapi maqanakuqkuna mana allinchu a ver makikichis uqharichis. Kunan qhawasunchis allintachu uyarsinkichis palabrata manachu allinta chayta. Allin maqanakuy makikichis uqharichis. Ahina makikichis uqharichis. Wawqi masiy Hensi, maqanakuy allinchu iglesiapi? Makin pay uqharin allin nin payqa. Qan maqanakunkichu manachu? Maqanakunkichu iglesiapi? Qankuna qhawankichischu? Sapa p'unchay maqanakuna tiyan allin nispa payqa maqanakunchu. Chayqa p'unchari? Imaraykutaq qankuna makikichis uqharinkichis? Makinkuna uqhariqkuna tukuy mana allinchu kasankis, mana allinchu chay kasan. Kay Génesis hisq'un t'aqayninpi imaraykutaq ka maldición hap'irqa? Chayta qhawarisanchis. Ñawi nin allin nispa charayku chayqa mallinchu kasan. Chayta chuqin sem caféwan imarayku paykuna bendición hap'irqanku? Paykuna ñawinta chuqarqanku ma munarqankuchu tatanta qhawayta astawanpis paykuna Diospaq ñawinta hap'imunarqanku. Dios imaynata qhawan Diospaq nisqan allin chay allin kasan. Dios mana allin qhawan chayqa ma allinchu chayqa. Amen wawqi masis. Diosmanta kasan chay ñawiqa hap'ina. Chayta hap'inapa Diospaq ñawin hap'inapaq ñawpaqtaqa imatas ruwanan tiyan? Ñawpaqtapaqa wasan churanan tiyan. Qhipamanta iglesiapi ruwananku tiyan kikinllatataq ma qhawanichu imatapis nispa. Qhawachunpis ma yachanichu. Maqanakusan ma yachanichu allinchu ma allinchu chaytaqa qhipan churanku. Hinata muyuykuspa kawsaynichispi chay kashan ñawpata thaskiyqa. Arkamanta lluqsispa paykunaqa kuyukurispa qhawachunkupis ma yachanichu allinchu ma allinchu kasqanta chaytaqa nispa. Suwa hamun wasiypi mana pipis yachanchu uruy kan chunka kilogramos hinapis suwacha hamun suwan chay allinchu mana allinchu? Allinchu qusachu manachu? Qusachu manachu? Qankunakuna ch'ishamunkichis parasarqa autota apasaq parashan nispa. Kay iglesia punkupi estacionanku. Culto. Yaykuni autochinkapun nispa. Chay allinchu mana allinchu? Kaypi Diácono Martín Quispe p'unchay uyarispa payta salvarpayan. Payqa autunta sayarpachisqa chaypi, pero chaypi machasqa askha velocidad hamuspa chokarpayasqa. Chantata autota phawarpachisqa.
Chayta diakuno qhawaspa autonta chokarpayasqa autun chatarajina. Chay runa wañupun. Chaypi machasqa autunta chokarpayasqa hinapi chay wañuspa chay machasqaqa wañurpayan. Imanataq cobraman wañusqamanta? Chay allinchu mana allinchu? Diakonos de Necalita autun kallanta imaraykuta autunta chokawan chay allinchu mana allinchu? Payqa ñawisninpi machasqa hamuspa chokarpayaspa phawarichin autuntaqa. Chay allinchu mana allinchu? Mana allinchu chayqa kasan. Chayrayku kaypis maldicionta hap'inku. Imaraykutaq kan maldisisqa? Yachaqanaykichis tiyan wawqi masis, manaraq entiendenkichischu. Qankuna qhawarichis diakunuchis autokupi kanman karqa chay imayna kanman karqa? Pachaq autos chayta chokaspa astawan allin kawsaynin salvay. Pachaq autosninpis fregakuchun mayma ñakaripachik. Dios wataqmanta waranqa dolarista qonqa wataqmanta rantiyatinman, pero kawsayninta chinkarichanqa chayri? Mana imapis ruwanañachu tiyan. Hinapi ñuqanchis kam kikin tiyanchis salvo kani aleluya nispa pachi. Tukuyma qhawasqanchista creenchis. Rasunninchista hap'inchis hina tiyan chanta. Chayrayku ñak'arin wawqi masi kaspa iglesiamanta Misión Buenas Nuevasmanta kaspa salvos kaspa imarayku hinata tiyanku qhawayninkuman hina rasunninkuman hina yachayninkuman hina kaypi sem cafet hinatata imaynata paykuna tatapa tiendaman yaygurqanku wasamanta qhawakunchu allin manachu allin qhawakunku? Ma qhawakunchu. Qankunaqa ñawpaqman yaykumunkichis kanpa ama qhawanichu pastorta nispa. Ma qhawanichu pastorta? Chayka rupis chokarpayan ma qhawanichu pastor imachus kanmi nispa. Ma yachanichu? Diosmanta kasan? Diosnin allin kashan chayqa allin. Dios ma allin ninchu chayqa mana allinchu kasan. Amen. Wawqi masis kay creencia kawsayqa uqata adquiri kasan chay 15 wawan niqta yachaqachimunawanchis kay creencia kawsayta arkamanta lluqsispa salvación hap'itawan hamun Misión Buenas Nuevas iglesianchis uqaq pasu chay kasan. Qhipata churaykuspa amen. Kunamanta pacha qankuna wasaykichiswan hinatachu purinkichis? Wakinkuna ninku imaraykutaq wasamanta purin Pastor Andrés Coreano hinata nin. Imanataq qankuna qhawarinkichis? Qankuna qhawankichis kapis mana qhawakunchu. Diosmanta kasan imaynachus kanan. Amen wawqi masis? Kaypi niwanchis guía hap'inanchis Espíritu Santumanta ñuqanchis guianchis hap'isun chayqa fracasasun. Mana capacidad kapuanchischu chayrayku Espíritu Santo guianta hap'ispa Dios guiaspa kawsayninchis bendecishqa kanqa chantapis miraykuchiwasun. Dios yanapawasun. Pero menospreciaspa guianta Espíritu Santoqta ñuqa yachani, ñuqa qhawani, chiqapuni hina kasan nispa chayta hap'ispa guiayta hap'ispa chaypi pantasun, chaypi ñak'arisun. Kam kikin, kam niqta chay kanpaq mirayninqa tukuy miranin Diospaq contranpi lluqsin. Paykuna hatunkaray kanku, ñuqa hatunkaray kani, yachani, atiniuq kani, ñuqa ruray atini, paykuna confianku paykunapi. Kunan mas k'arisun? Qankunata kanchus waq Biblia? Éxodo libruta qhawarisun? Éxodo 15 chunka niyuqta. Ñawirisaq chiklayninpi. Chanta tata Diosqa Moisésman nillarqataq qhawari
Ñuqa aqllani Judá ayllumanta Urpa alchin Urikpaq churin Beelzabel sutiyuqta. Payman hunt'achini Diospaq espiritunwan yachayniyuq kananpaq tukuy ima kaqta yachananpaq, tukuy imata waliqta ruwananpaq ima ruwanatapis sumaqta ruwananpaq. Diospitataq waqyarqa wawqimasis? Bezalelta waqyarqa. Imaraykutaq Bezalelta waqyarqa? Propósitunpaq waqyarqa. Bezalel tiyasarqa, pero Dios waqyarqa Bezalel nispa. Imaynata waqyarqa? Kikinta waqyarqa. Ñuqanchis kikillantata kay pachapi tiyarqanchis negocio rurashpa llank'aspa estudiaspa hina tiyasarqanchis, pero huk p'unchay Dios waqyawanchis. Pita waqyarqa? Bezalelta waqyarqa. Qankunata waqyasurqachis, qankunatapish waqyallasunkichistaq. Qankuna maypi kanaykis karqa? Discotekapi, maypi kanaykis karqa? Estadionpi fútbol qhawaspa. Chaypi fiestapi aychaykichista thalaykachaspa laqhapi mana ch'awkisaykichis. Hinata kay mundupi, hinata tiyankichis, tiyasarqankichis, hinapipis Dios waqyasunkichis. Dios mayman apamusunkichis kay niqman, kay iglesiaman. Imaraykutaq qankunata waqyasurqachis? Kunan qhawarillasupuni? Bezalelta waqyaspa imata Dios paywan ruwarqa? Kinsa chishayninpi qhawarisun. Payman hunt'achini Diospaq espiritunwan yachayniyuq kananpaq, tukuy ima kaqta yachananpaq, tukuy imata waliqta ruwananpaq. Dios payman qurqa, chantapis sunqunpi hunt'aykuchirqa, yachayta qurqa. Kaypi tukuy wawqimasis tukuy talentuyuq kanku. Wakinkuna imata ruwankichis sumaq takirinku. Wawqi Henry Coro Nueva Alegriapis sumaqtachu takin manachu? Nichu allin takin? Sumaqta takirin. Chay talentuta Dios pay qonman. Dios chayta hunt'achin sunqunpi, pay chayta takinanpaq. Sumaq takirinanpaq. Wakinkunamanri? Qhawarisun a ver kaypi pitaqtaq. Uhripitaq kamari? Sapa hukman talentuta qon. Imaraykutaq qonri? Suqta chillayninpi qhawarillasuntaq. Payta yanapananpaq aqllanitaq Dan ayllumanta aysanmaqpaq churin Oilap sutiyuqta tukuy yachayniyuqkunamantaq aswan yachayta quni kanman, kamachiskasuyta kay tukuyninta. Mana Diosqa waqyallanchu, mana hunt'achillanchu nin. Chaypi yachayninta qon. Chantapis tukuy arteta imani munan chay? Tukuy talentosta qusqa. Paykuna ruwanankupaq, sayarichinakupaq tabernaculota. Tukuy utensiliusta tabernaculumanta paykuna ruwanankupaq. Chunka huniyuq chillayninta qhawarillasuntaq. Suqtata ñawirinchik? Qusqa ñawirillasutaq suqtata? Iskay kinsa. Payta yanapananpaq aqllallanitaq Dan ayllumanta aysamaqpaq churin Oilap sutiyuqta tukuy yachayniyuqkunamantataq aswan yachayta quni kanman. Kaypi Dios Bezalelta waqyaspa, chantapis qusqa tukuy yachayta atiyta. Kaypi niwanchis imaraykuchus tukuy chayta paykunaman qusqanta. Suqta chillayninpi tukukuyninpi imapaqta payta qurqa? Imaraykupaq chay yachayta paykunaman qurqa?
paykuna ruwanankupaq tukuy ima kamachisqanta. Chayta entienden atinkichikchu? Paykuna ruwanankupaq pikunataq tukuy chayta ruwanku? Charayku kaypi lluqsin allin ñawirichis kaypi kasan, kaypi kutichimusawanchis. Imata paykuna ruwananku tiyan? Tukuy arkata ruwanankupaq pikuna chayta ruwanku? Kay Bibliapi qillqasqa kasan kaypi nisawanchis. Tukuy ima Diosmanta kasan. Kay suqta chiqllayninpi niwanchis. Payta yanapananpaq aqllallanitaq Dan ayllumanta Aisamaqpaq churin Aholiab sutiyuqta tukuy yachayniyuqkunamantataq aswan yachayta quni kanman. Pitaq tabernaculota ruwan? Bezalel, Aholiab, paykuna ruwanku. ¿Entiendekichis chaytay? Bezalel, Aholiab, paykuna ruwanankupaq tukuy ima kamachisqayta. Pikunaman chayta nirqa? Qankuna primariapi allintachu yachaqarqankichis? Faltasunkichis si no entiende. Ima pikuna ruwananku tiyan? Bezalel, Aholiab, paykuna ruwanankupaq tukuy ima ñuqa kamachisqayta. Dios piman qurqa? Moisésman qurqa. Chay tabernáculo diseñota Moisésman qurqa. Kaypi kayta entiende atinkichikchu? Imapaq Bezalel, Aholiab ruwanankupaq tukuy utensiliusta chay tabernaculomanta? Tukuy ima nisqayta Moisésman chayta ruwanankupaq. Kunan Moisésman parlasan kay chiqllaypi. Dios qhawachirqa diseño tabernaculomanta Moisésman uramasispa kikin ruwananpaq. Chanta ñuqa wahyasaq Bezalel, Aholiabta ñuqa paykuna sunqunkupi hunt'aykuchisaq espirituta yachaykunata qusaq, yachaytataq paykuna ruwanankupaq ñuqa imatachus munani ruwanankuta chayta nispa. ¿Entiende atinkichikchu? Kunan examen. Pitaq tukuy chay llank'anata tabernaculomanta ruwan? Bezalel, Aholiab ruwan. Moiséspaq diseñon. Moisés hap'irqa Diosmanta chay diseñota. Parlaspa Diospa sunqunta hap'irqa chayta Moiséslla yachan. Moisésqa mana llank'anchu. Moisés mana llank'anchu. Chay hatun ruwanata ma Moisés ruwanchu. Pitaq ruwan? Aholiab, Bezalel, paykuna ruwanku. Paykunanata qhawarichikun chay hatun obra. Israel llaqta Diospa temploman rinku. Chaypi huchasninkuta allin phuchanku. Chay Diospaq obranta ruwanku. Bezalel niqta, Aholiab niqta. Chaqapuni chari? Pero Bezalel, Aholiab mana Diospa sunqunta riqsinkuchu chayta niyta munawanchis kaypi. Imata paykuna nisitanku? Paykuna kama Jusqa llank'anankupaq Moisés, Bezalel, Aholiab paykuna llank'aspa paykuna ama yachankuchu Diospa sunqunta imata ruwananku tiyan? Paykuna qallaykunanku tiyan, takaykunanku tiyan. Moisés, qampata tiyan diseñoyki nispa. Ñuqayku ma yachaykuchu, yachayniyuq kani kanpis, umasapa kani kanpis artay tiyan ruway atiyman, pero mana riqsinichu Diospa sunqunta. Charayku Bezalel, Aholiab qallaykunanku tiyan. Piman qallaykunanku tiyan?
Moisés man qallaykunankutiyan, pero mana paykuna qallaykunkuchu. Yachayninkuma hina, atiyninkuma hina ruwankuman chay imaynataq tabernáculo lluqsinmanri? Chaypi lluqsin, chaypi truchas lluqsin, trucho, mana allinchu lluqsinman. Chayta Dios qhawarispa kayqa mana allinchu nispa. Qallaykuspa, riqsispa Diospa sunqunta, chay diseño tabernaculomanta Dios qurqa chayta Moisesman. Chayta paykuna riqsinanku tiyan. Génesis hisq'un t'aqaynipi uyarinchis salvación hap'iytawan, paykunaqa guiata Espíritu Santomanta hap'inanku tiyan. Askha wawqimas t'ukurinku añuqa Diosmanta chiqanta hap'isaq nispa. Ari, hap'iy atinku. Espíritu Santo ta atinkichis hap'iyta. Atikun. Mana atikun chayri, charayku Dios qankunaq laduykichis saqin, iglesianta. Iglesia ukhupiri tiyan, siervon Dios pata tiyan. Paypata Dios pasonqo tiyan. Chayta confirmaspa qallaykuspa 15 runa hinamanta hatun obra lluqsin Dios pata. Dios pa obranta qhawarin. San Mateota qhawarillasuntaq chunka suqtayuq t'aqayninpi. San Mateo chunka suqtayuq t'aqayninta. Chunka anchis chunka suqtayuq chikllaynimanta pacha ñawirisaq. Chanta Simón Pedro kutichirqa qanqa Cristo kanki kawsaq Diospaq churin nispa chunka hisq'uniyuqpi chunka qanchisninpi. Chanta Jesus nirqa kusikuyniyuqmi kanki Simón Jonaspaq churin. Chaytaqa mana runachu sut'inchasunki, mana chayri hanaq pachapi kashan tatay chaytaqa sut'inchasunki. Chunka pusaqniyuqpi ñawirisunkusqa wawqimasis iskay 15. Ñuqataq niyki, qanqa Pedro kanki, chay ch'aqa patapitaq iglesiayta sayarichispa ukhu pachaq atiyninpis mana iglesiaytaqa atipanqachu. Kaypi imaynataq Pedro nirqa? Jesus payman nirqa, mana Pedro mantachu, mana chayqa Dios qusqa chay yachayta payman. Chunka pusaqniyuqpi nin, ñuqanchis chayta ñawirinchik imatataq nin? Ñuqataq niyki, qanqa Pedro kanki, kay ch'anqa patapitaq iglesiayta sayarichisaq. Pedro imaniyta munan? Ch'anqa. Pedro niyta munan ch'anqa. Dios maypitaq sayarichinqa iglesianta nin? Ch'anqa patapi, Pedro patapi. Pedro imaniyta munan? Ch'anqa. Rumi patapi iglesianta sayarichinqa parachumpis iglesia urmayatinmanchu? Ch'anqa patapi mana iglesiaqa urmayatinchu. Kay tukukuyninqa imanashataq? Ukhu pachaq atiyninpis mana iglesiayta atipanqachu. Payniyta munan iglesia. Supaypaq atiynin mana atinchu hayk'aq atipayta. Imataq kashan chay? Kaypi Bibliapi nisawanchis chunka pusaqniyuqpi ukhu pachay atiyninpis mana iglesiayta atipanqachu. Chay supayqa ch'awkiyakun, llullakun, chantapis llakipi churan, t'unan, kaypi adespa punkun mana atipayatinqachu. Mana atipayatinqachu iglesiaytaqa.
ma atipayatinchu. Imarayku qaqapatapi sayarichisqa kasan chayta nisawanchis kaypi ichaqa punchari waqmasis chunka hisq'uniqpi ñawrillasuntaq iskay kinsa. Qanman qusqayki hanaq pacha reynuq llabisninta. Imatachus kay pachapi watanki chayqa hanaq pachapipis watasqallataq kanqa. Imatachus phaskaranki chayqa hanaq pachapi phaskarasqallataq kanqa nispa nirqa Jesusta. Dios ima llabita qurqa? Hanaq pacha llabita. Chay tukuy niqta kichayatin. Wisq'anqa chay tukuymata wisq'an. Chayqa sutikun iglesia. Qankuna maypi kasankichis? Maypi kasankichis? Chay supaypas ruwaynin mana atipayatinchu iglesiataqa. Iglesiapi imatataq churarqa? Qankuna sinu llabita hap'inkichischu? Qankuna llabi hap'inkichisñachu? Dios qosunkichisña llabitaqa. Chay llabi hanaq pachamanta kasan imanatachus parlarinchis waqemasis salvación hap'itawan ñuqanchis yachaqananchis tiyan kay creencia kawsayta. Chaytaqa huk tiempo wata samuspa mana iglesiapi chayta yachaqanchischu. Ukillallapichu mana yachaqan nillataq hinachu kasan. Chaypaqa kanan tiyan sunqunchis yachaqananchispaq. Yachaqay munani nispa. Chay sunquwan kaspa imata ruwankichis? Génesis 6 q'unt'aqaynipina salvación hap'itawan ñawpaqtaqa imanata ruwanku? Imanataq creencia kawsay ñawpaqta kasan imanata yachaqana kasan? Wasanchista churaykuspa qhipamanta rispa qhawan kanpis yachan kanpis pero ma yachanichu nispa. Diospaq nisqan chaychiqa kasan nispa. Ñuqa ma qhawa yatinichu mayqanchis guiaq Espíritu Santoqta kasan, mayqanchis Diospaq sunqun kasan mana ñuqa chayta allin yachanichu, pero hinapis Dios saqin ñuqanchis qayllallata iglesianta. Iglesianqa mana hayk'apis imata chinkachiyatinchu. Supaypaq atini mana atipayatinchu iglesiataqa. Chayta purispa iglesia guianta hap'ispa mana supay atiwanchischu ñuqanchista. Chantapis iglesia ukhupi tiyan Diospaq siervun, paypata Diospaq sunqun hap'i. Chayrayku qayllaykunanchis tiyan chaypi confirmananchis tiyan mayqantaq Diospaq sunqun kasqanta. Ñuqa t'ukurini pastor hina t'ukurini hinata nispa pastorman nispa. Mayqantaq Diospaq sunqun kasan chayta riqsispa. Amén wawqimasis. Chayrayku Dios hinamantalla ank'arinqa, bendicinqa, hinapi qhawariyatinkichis Diospaq ruwayninta. Zut librupi chaypi mana niwanchischu kanpis iglesiamanta, pero chay Zutpaq librunpi parlasawanchis iglesiamanta. Noemí Moabpi tiyakuq chaypi wañupun qosan iskaynin wawasnin. Chay iskaynin wawasnin kasararqanku chaypatapis qhachushnish karqa, qusasnin wañusqanmanta paykuna 15 viudas qhipakurqanku. Chaymanta Noemí nirqa Belenman kutiriyta. Chaypitaq Orfa qhachunin qhipakurqa Moabpi. Pitaq payta qatirqa Zut qatirqa. Zutqa Moabita karqa. Moabkunaqa mana yaykuyta atinkuchu Diospaq llaqtaman, ma yaykuyatinkuchu. Ma hap'iyatinkuchu Diospaq bendicionninta. Pero chaypi payqa Moabpi tiyaspa, chayta suegranwan tiyaspa, hamurqanku, mayman hamurqanku paykuna? Belenman. Saqispa Moab llaqtanta, chay kawsayninta saqispa, Diosninta saqispa, chanta chayarqa Belenman, ñuqanchis kikillantaq wawqimasis. Ñuqanchis mana bendicionta hap'inanchis karqa Diospata, pero imaynamantataq Noemi kikin, Noemi niqta ñuqanchispis uyarinchis kay evangeliota. Chaypi ñuqanchis hap'inchis taripanchis kay salvacionta hinapi kawsayninchis cambiarpayan. Allinchu kasan? Belenman chayaspa imaynata rutiyan? Creencia kawsayta qallarispa
payqa mana Belenta riqsinchu porque payqa Moabita, acostumbre Moabmanta kasan. Pay imaynata tiyan aychaman hina yachayniman hina munayniman hina. Belenman chayaspa mozo kawsayninqa mana yachanchu mas riqsinchu culturanta, costumbresninta tukuy imapis hina imaraynatataq rutiyan. Tukuy imamantas Noemi qayllalla. Noemi nisqanta uyarispa mana sunquman chayaspa hinanchu Noemi imaynata payta paykachan. Bosman cervezata upiaykuchispa machaykuchispa puñupachispa sut'iyayta paywan qusqa puñuy nispa hinata nisa Noemi paytaqa Rutpis chayta uyarispa imanata ruwarqa qhipamanta yaykuspa qhariwan puñuy allinsi manachu chayta mayachanichu pero Noemi imata nin yaykuy paywan puñuy nispa aman ñuqa paywan puñusaq nispa chantapay yaykurqa puñurqa imata chanta karqa tukuyninchispaq imata kamanchay imaynata kamari viuda qhariqman yaykun puñuykun sut'iyayta imayna kamani chay ari chayta yachanqa chay wañurpayachinqa imata kashan sut'iyayta Noemi yaykun Boz mancharicurqa pita kaypi kasan nispa chaypi huk warmi kasarqa chantaqa misericordiayki kachun qhawariway nispa chantapis payta abrazaykurqa chayta paykuna qusqa quedakurqanku chanta paykuna kasarakunku Boz Rutwan kasarakunku amen chaymanta huk wawa paqarikurqa imayna sutikun Obed mosoq kawsay kikillantaq kawsayninchispipis wawqimasis ñawpaqta Moabpi tiyaq kanchis munaynichisman hina ñuqallanchispaq ma yacharqanchischu mana interesninchis karqachu Diosmanta pero Noemi niqta ñuqanchis chayamunchis Belenman Belenpiri waq kawsaytaq wawqimasis qhawanchis kanpis mana allinchu chayqa mana ñuqa allin yachanichu Moises imatachus niwanqa chay guiata hap'ispa apanchis chaypi imata qhawanchis chaypi obrata qhawanchis kawsayta chay sutikun creencia kawsay askha tiempo ña pasarpayan kunanchis isi ñuqa iskay kaq Corintios libruta qhawariyta munarqani askha tiempo ña pasarpayan uchillata ñawirispa tukuchasun Pisqa iskay kaq Corintiospi pisqa taqayninpi chunkata wayuq chillayninta qhawarisun tukuyña uyarinchis kanpis kayta Genesismanta pacha kay chillay sumaqmanta kasan kayta ñuqa qankunawan compartimunarqani chunkata wayuq chillayninpi Cristo munaykuninqa tanqawayku ñawpaqman rinaykupaq kayta allinta yachasqaykurayku huk wañurqa tukuyrayku hinallataq tukuy wañurqanku Señorqa tukuypaq wañurqakunan kawsaqkuna amaña paykunapaqchu kawsanankupaq astawanqa kawsanankupaq haqaypichus wañurqa kawsarimpurqataq paykunarayku chaypaq imaraykutaq Jesus salvaspa ñuqanchista kay hallp'ata saqirqa imaraykutaq Jesucristo wañurqa ñuqanchisrayku huchasninchisrayku salvaspa salvacionta qospa ñuqanchispa imaraykutaq wawqimasis kay pachata saqinkichis o saqirqa nisinu allintachu nisaykichis kunanchisi chunkata wayuq chillayninta qusqa ñawirillasunta wataqmanta tarinkichischu iskay kinsa Cristo munaykuyninqa tanqawayku ñawpaqman rinaykupaq kayta allinta yachasqaykurayku wañurqa tukuyrayku hinallataq tukuy wañurqanku chunka pisqayuqta ñawirillasunta Señorqa tukuypaq wañurqakunan kawsaqkuna amaña paykunapaqchu kawsanankupaq astawanqa kawsanankupaq haqaypichus wañurqa kawsarimpurqataq
paykunarayku chaypaq. Jesus wañuspa kay pachata imaraykuta sakarqa? Ñuqanchis manaña kawsananchispaq ñawpaqta hina ñuqanchispaq aychanchispaq mana chayqa Señor wañun ñuqanchiqrayku. Chayrayku kunanmanta pacha salvación hap'inchis chayqa ñawpaq kawsayninchisqa machu kawsay. Kay runanchispis ñawpaq runa, ñawpaqtaqa aychanchispaq kawsaq kanchis. Salvación hap'iytawan kunanmanta pacha imaynata tiyanchis? Señor ninchispaq, Señor ninchis wañun ñuqarayku chaypaq tiyanchis. Chayrayku Dios saqirqa kay pachapi ñuqanchista. Salvaspa hanaq pachaman puwasuman, hanaq pachapi kawsay astawan sumaq machay k'acha kashan. Imaraykuta saqarqari? Ñuqanchis kawsananchispaq, Señor ninchispaq kay pachapi. Amén. Chayrayku Bibliapi niwanchis kunanmanta pacha mosoq criatura kanki nispa. Tukuy criaturas Jesuspi kaqkuna mosoq criaturas kankis. Ñawpaqta machu runa aychallanpaq tiyaqkunari mosoq criatura. Imanita muna? Andresta manaña riqsinchischu. Pitaq Andresri? Pitaq Andres? Ñawpaqta imanata pay tiyaq? Payllapaq. Imarayku mikuq? Andrespaq. Imapaq puñuq? Andrespaq. Imapaq estudian? Andrespaq. Imapaq qolqaykanan? Andrespaq. Imarayku p'acha rantin? Andrespaq. Ñawpaqta hina tiyaq. Imarayku alaban? Andrespaq. Imarayku predican? Andrespaq. Kunanri mosoq criatura imaynata tiyan? Señorpaq. Chayta cambianchis. Tukuy ima Señorpaq. Mikhunchis? Paypaq. Qankuna allintachu mikhunkichis? Imarayku mikhunkichis? Imarayku mikhunkichis? Paypaq. Imapaq estudiankichis? Estudia. Panay Giovanna imaraykuta inkusmayaykunki? Qampaqchu? Chaypi asqa waynakus tiyan universidadpi? Imapaq estudiankichis? Señorpaq. Imapaq qolqaykanankichis? Señorllapaqtaq. Chayqa punchari? Imapaq puñunkichis? Señorllapaqtaq. Imarayku chiqchirinkichis? Imaraykutaq serio kashankichis? Imarayku chuchaykichis mayllankichis? Imapaq kirushnikichis mayllankichis? Tukuy ima Señorpaq chayrayku mosoq criaturas kanchis. Kunanmanta pacha kawsananchis tiyan paypaq. Paytaq ñuqanchispaq kawsanqa. Tukuy imata payqa funt'anqakunanchis kaykama compartisunchis. Ñawpaqta